paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Nay, da kayo magaya mangkail. Mga sawa kan kwarog. Ha? Ay sos, ay delikadong ti panawon ita. Umadanin ti ukom. Nyanggal mate. Sumber kayo mampay. Very much big. Thank you. Ay, kwarog, mga sawa ka na. Masapul ang mapadas mo ti ada asawa na sakbay ti ukom. Mabiitin ti ukom. Nagkunamot nga ukumain. Nabuyak iti social media. Anya? May isa daytoy apagilasinan. Daytoy agraraira ita asakit. Daytoy coronavirus. Anyat amom. Abang ano itong bigat. Wano itong next week. Wano itong next week manin. Kanibusanan ng tilubong. Di mga sawa kalangay. Sino kumangay ti asawa ang kail? Katawan mo't nubyak. Ni balulit ngay. Nagpintas kan siksi day jay. Anya? Ang close friend ko lang mo't ni Violet ang kail. Kastamot nga mintimbaga na idi kanyak. Na, gaputa kastati ko na upay ka. Malay mo. Baka tinitisting ka lang. Ha? Amom nga menan niya. Dagita ti paglaingan ti daddo maababae kat no maminsan. Tay magtisting. Subukan da ti lalaki nga grayo kadakwada. No pagpatinggaan ti anus da. Mabain na ni Violet ang kail. Close friend kami lang. Na, tulungan ka nga agaram. No babain ka. Siya timang sarong karkan ko na parakan ka. Yay! Kunan ni Banang agsingsingpet ka. Umadayo ak di naktun makita. Mayat na ito'y akanta. Ulit at madakastoy. Kunan ni Banang agsingsingpet ka. Umadayo ak di naktun makita. Idnakon sumina, di naktun makadua. Anya na kakatamin tayo. Burangan. Anya ko na. Ay, burangan. Ay, stay. Di pusa. Di asaw. Di aluti. Taka. Kumanita kanyak dahi ta apusa. Burangan apusa. Ay. Anya jay kantam, kunak. Ay, ikwa. Ajay. Ikwa? Kundi kumpos ka iti kanta, kastapay. Ah. Kaya't maun amatayak, or urayam amabalo ka. Uy, saan Ha? si Kamat dungo. Kahit papanamanan, pay akas taunay apagguwapam. Ay, inakyaram ni ko araw. Tapno makaasawan. Anya, asino manan ti pangyarumam? Ni balulit. Sino pa'y kuma? Agayam dagijay. Apay nga kayar aram. Kras na nga ron ni balulit. Anya. Tulungak ni Kwarog. Tapno makaasawan sakbay ti ukom. Anya nga ukumanan nga ibagbagam? Ukom kadibusanan ti lubong. End of the world. Nagkunakan ka? Siyak may sa apagilasinan da ito agrara-ira a COVID-19. And nakabuyaan ka nakabasa akay. Nakabuyaam? Iti social media. Iso amasapol ang makaasawan ti kaanakak. Tapno saan ang madusa. Maipurwak iji impyerno no saan ang mga sawa. Anya man ang dagita nga ibagbagam, intay. Basta. Sige, I will go na.
Ako na ni ba? Nita. Hoy! Inteng! Mabiit man laang! Kasarsarita ka pa laang! Di na kun inkaskasaw. Ay na, una yung dayjay nga inteng. Flowers for you, balulit. Ayan lang. Apay nga nga ikandak iti sabsabong, kapitan. Mabain nga minti ka anak kak ani ko araw nga umay agaram. Iso asak ti binaod na. Ay, ala, ni kapitan. Kat no close friend kami laong kanikwarong. Isuman. Apay. Dakis ay ano sagutan na ka iti sabaw. Uray close friend mo. Saan mo't kitday, kapitan? Itong bigat. Chocolate mo ti ipatulod na kanyak a regalo na kin ka. Ay, ala. Apay ngay, ada kayo, di ba unan na amangyag iti regalo na, kapitan? Iso kumamis mo, ti umay. Saan na? Tamabain nga ron. Biri siya dayja ka anak. Iso tulongak man. Anya? Balulay. Pinarang nakmatan, kapitan. Imagine ang asak ni Kwarag balulay. Kampay iday. Nagdato nakin ka. Ha? Basta panunutam asak ni Kwarag. Win. Balulay. Ala, kapitan. Damo pala pa nakakita ken ka. Natinagan tirik na ken ka. Ayatin ka balulit. Kapitan? Kwaro ko naman. Ite ka pala kapitan. Siya ka no kampay idi ni Kwarag. Iso kwaro ko naman kanya. Ha? Nagpintas ka balulit. Nagpudaw ka. Maka ay ayo aboy buyaan day ta nakaam-amo arupam. No kaya tenak. Agbalin ka to a prinsesa iti balay ka. Isan ka ngagtrabaho? Mangan maturog laang daramidam. Aday ta. Naibaga kon ti ranta ko man ni Kwarag balulay. Inyaram kon wun. Umayak to manayin. Umay kumanan yaram ti ka anakak. Kahit sapay kuma, nasaan ka ama uma? Marikwanang, nakitam jay purma ni kapitan. Wun. Apay aya, mare. Ay sos, mapanagar-aram Anya? Sino terarman na? ni Violet. Ay, uy, mare. Nakakalapam manan iti day tadamag. Sigurado ka, apod no day tangay bagbagam. Ay sos, peks man maray. Di oray agletag ka, no palso timbagakan ka. Nika, siya pa'y tiruruman mo. Si ka ataglatag. ay, si Kamoy, nagkamalila ti word ko. Anyat gatangam. Adda paramiday. Pumanaw kan, apaman ang makagatang ka. Ay, sanak agumatang. Umay kalapadamagan, maray. Ay na, awan panawan ko ang makichismis kan ka, marituyang. Ay, sus, maray! Madusa ka no dagiti awan asawa na inton ukom! Na, nagkuna. Ni Kapitan, iso apil-pilitin na ni Kwarog ang mga asawa. Iso ayar-aram na ni Kwarog kindi Violet. Kung naman ni Kapitan Tagar-aram. When may para kin ni Kwarog. Madusa ka no ngamin dagiti single inton dumteng ti ukom. Ayagdal na ka. Di mo amo tilaw-lawatem. Awan kasta na ilanad iti Biblia. Saan mat a Biblia tinakabasaan ni Kapitan iti dayta? Ay kapal sungarun. Ano kasta? Apay maray. Nay, Di ka mabuting amadusan ta. Maipurwak kan to impyerno. na, Ay naagnanayon to nga agtutuok ka ijay. Nagpudok iji impyerno. ay, agdal na ka man. Dagiti kay di chismosa kaskan ka ati madusa. Makset ka iti impyernaw. Ha? Di tabagem ti pangibagam iti kasta. Ha? Di ta ka malangan. Ay maray! Gumapang ako! Awan! Naibos! Naa. Ay!
Ay! Nagpasugnod manen ni Baak! Wahay! Papanamanan kat sumipngetan, Ije balay da balulit. Imbaunak ni Kwaraw. manan, awan lakat ijay balay da violate ti ayoyang mo. Imbaunak nga ron ni Kwaraw ta inak kano itiday to inay. Na, sa nga bigaom at abibing kadayta, Uwan, inak kano itad. apay abaon-baonan na ka ni Kwarog. Sika tirumbang amang ibaon kan kuana. Masya nakaroon iti ka anak iso atulong ha. Kita man kita, no gusto mo't lang ito'y badaw. Kaya tibis nga ti buok ka. Mayat ba? Bagay ko ba? Na, unay daytan apagwapom inteng. Kundi pumada ka pa'y. Sa, nagsabang tibang banglom. Di kan sa apay nagdigdigos. Nagdigas akong itibang banglo. Na, Ay, kautab man to'y karnawan abulsa. Tadyak maka. Adag igamak. anya daytoy aya. Nay, babal gamay. Wait, iyag mo man tao kisa. Tangal-ngalag. Ngal-ngalag akas. Tuyap! Na, apay nga agbabal gam ka. Tapno bumanglo ti busis ko. Ay, istisangaw ka. Ay, ingka ag toothbrush. Tapno saan anabang set tang iwat mo. Nunid! Sige, mapanakaw. Na, Di mo ilaktiri daw. Tapno saan ka madisturbo no sumangpit ha. What? Ala, Kapitan? Ang totoo maataraon din ti Joe. Naggapo ka ni Kwarog dahi ta abibing ka, balulay. Ala, pakibagakin ko na ta. Thank you, Kapitan. Ngam, ay, kasanungatan. Gayim lang talaga ti pangibilbilangakin ko na. Siya na balin ah. Basta palugudam nga agaram kan ka. Ha? Kain palugudan nak amang yabkas iti marik-rik na ni Kwarog. Siya kagaram para kunwana. Ay, mabalin nga gaman ti imam. Para kan ni Kwarog. Anya? Uy, holding hands ti may sa agay yung balulay. Mabalin? Request na ngamin. Igamak ka no ti dakulap mo. Alaman laangan, Kapitan. Ngam, maminsan laang Uray maminsyam, ah? Ay, joke only, ah. Mabitla ang atawagak ni Kwarog, ah. Ibagak nga manugot ka, hello, Kwarog! Ala, di yu pa'y laing dahil tinumber ni Kwarog. Agil hello kayon, Kapitan. Ay, automatic ti cellphone ka. Matik ito. Hello, Kwarog! Napatganan tikid daw, Mau. Naigama kung ti dakulap na. Ha? Awan! Awan! Nalamuyo ti dakulap na. Anya? Agkaktiping-ping na? Ay, sus, madiday ta nga ibagbagam Kwarog, ah. Di kag sangit, ah. Ay, sus. Ay, balulay. Ay, agsangit matinti ka, anak, ah. Anya? Agsamal ka? Isa na, Kwarog. Sige, husto nga raw dan, di ka nagsangit. Wan ka di. Agkakon. Basta di ka agpakamatay, ah. Sige. Bye. Ay, balulit. The request ni Kwarog. Nangagmumot siguro tinagsaritaan, may. Agkakano ti kanigid aping-ping, Mau. Tapno saan nga agpakamatay. Ay, ala, kwa, nalipatak gayam tayo lut-luto, Kapitan. Ha? Mabit laang, ha, Kapitan? Na, apay akasta ka, Kwarog. Apay nga ibaon-baon mo ni Uncle Mo. Ha? Uy, saan mo't aantay? Anya asaan? Iso ti ibabaon mo amapan mangar-aram kan ni Violet. Saan mo't Kat no imbagak friends kami lang kini Violet. Gam ni uncle ti mangipilpilit amang yaram kanyak.
Ha? Kat anya nga'y dagijay taraon amapan na irigregalo kan ni Violet. Nyangkel ti manggat gatang kadagijay, antay. Anya? At daya ginastos ko kadagijay. Awan na pulaos. Agsasao ka kadi iti agpaiso, kwarog? Wanantay. Ni Uncle ti agpursigi amang yarom kanyak. Mababainak pa nga ruden kini Violet. Ah, kastagayam Wanantay. Ha? Kastagayam Ha? Kastagayam? Yay. Kastagayam Ha? Antay. Anyat pampanunutan nyo aya. Ah! Kastagayam Wanantay. Ha? Kastagayam? Yay. Kastagayam Ha? Kastagayam! Antay. Papanan nyo nga eh. Kastagayam! Ha? Adamat pangyaramak ka ni Marikuanang! Yay. Ay, naimbag nga oras mo, Kapitan. Ada ni Maribanang. Apa ni Banang Dung, pare Pipeng. Ay, nag-text nga min. Papaayaban nak. Ada ka nun napatig nga ibagana. Umunag ka, pare Pipeng! Ay, agyaman nak, Mari. Dala pusing kanta. Ay, Di kagisi. pare Pipeng! Agpatpatulong ngamin ni Marikuanang. Pagpatpatayan na kakanaw. Agrayo launay kan ka. Aniya. Isu atulongak man, tapno makaasawa mo tan. Idanon ko kanukan ka tinasamit nga, I love you na kan ka. Yeah. Mabalin nga igaman, tadako lapmaw. Ay, katuan. Pare Pipeng, Ah. agawid kan. Ay, apay apagawidam. Na. Katjak pala na ibaga amin abilin ni Marikuanang. Anyat? Pari Pipeng, kunana pay. Ay, nagtaer ka kanaw. Kat no mabalin, aprosak kanaw taping-ping mo. Ay na, ay na. Tanagyot. Ay. Kan, dagita nagpupungay amatam. Ay na, ay na. Kan taki sa balips mo. Na. Akan aprosak kanupay takalbaw nga ulo. Ay, katuan. Sa anak mo't anak. Agawid ka ko na Pipeng, nay. Ay, apay ngay, Kapitan. Agawid kan mo no saan. Nagawid ako. Sige, sumaruno akan kapiping, Garanggan dyan kamit abang bakitan. Katsika, saan ka agaranggan dyan? Na. Apay, tikunam, jak mo ti strategem, kampay ide, ni kwarog ti aram mo. Angam kinapudno na sika ti ag-crush ka ni Violet. Ha? Agtal na ka man. Kababain dahi ta nga ibagbagam. Ay, ang mga no da makangag. Di mo mo't ibabati dayaw ko Kapitan akpay mo't nga raw. Day tangarod kahit. Kapitan ka. Angam di ka mo't makapanunot itinasayaat. Kuhadong Ha! mo. Si kamot lang ti mangi babain di tabagbagay. Laklakayan kan. Si aasawa ka. Angam kastakit din ti aramidam. Anya, kayat mo nga aramidak matikas iti aramidam? Ha? Saan Saan dungo? Please. Sorry. Saan aba ulit pa One mat ngamin, Kapitan. Kapitan kayo. Ngam kastakit din tar aramidan nyo. Saan anasaya at ti kastangar aramidan? Ti pan nakaamati barangay akas kada kayo, Kapitan. Ala sige. Didon tinagipusan ti sabalipuay nga istorya.
Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.